Sheri Abe nakwitabye nayo ndi gutunganya ibyo guteka. Sheri gira vuba vuba dore amasaha yadufashe dore abashyitsi ndabona batangiye no kuhagera. Kanze mbitunganye. She Salamu alaikum. Alaikum salam. Meze biteze? Meze neza ndabona wazindutse. Nubwo watanze abandi ariko baguheraho nta kibazo. Sheri muzanira agatebe. Isi. Salam. Meze biteze sawa. Wemeze ute? Neza dore ubu nicari hano ibibazo byanca. Imana ko numva ngo uyu munsi ni wirayidi bimeze. Wirayidi nyine irahari ariko ubu ngubu nta kintu umuntu ari bunabuze n'ahantu navuga. Se wapangaga gahunda. Twebwe twari tuzi ko bizi. Agiye mfite agatekerezo. Hari akwashe naci hari guhumura. Kwashe hari ahita. Kwashe gasuku. Naguze umuhumuro uriyo. Kwatetse? Batetse ibigipira biratumena. Ahubwo reka dupanga. Reka dupanga bariho tujya kuvumba kuko handi ndabona harabaye ibipango ntaho twamenera. Hanyuma uritwa nde? Ntangiye ndaza ndi Shehe Zasu. Njyewe Uyu munsi nitwa Kristo. Ariko ubu ngubu banyita Muhammad. Njyewe ni Hussein. Byatane ndahana aho. Uzibagirwa ni ukugenda twahita Subiramo ngo Muhammad. Hanyuma banyitangiye nguki? Hussein. Ndahana aho. Region inzari kumvugira. Ayashana noba wari. Ati mutere kugiye kutumena inda. Nshimye tugiye tugera dusubiza buki. Muzanye se mutazi nuko basuhuje. Wowe bagutumiye Islam basuzanya nikira. Reka tubwire ngo baba bigize kuba bo kera. Najyaga gusara bashije. Tubwire ko nyine ndumva. Sahamaleko. Saka numvisha barabihinduye. Sasa bage bavuga sidijara. Ahubwo tugende turamenye tugeze. Bya bintu biba byaha turabifite. Ibyo tubazaho ngo bide turavuga. Ibyo tureke ibindi turabibona tugezeyo. Ubwo twihuta. Ajya imbere ariko wewe nabizi. Ubwoba najya imbere. Najya imbere kubera abana bizi. Ya musaza arakubita. Salamu alaikum Sheikh. Hasidi Jahan. Al-Islam. Kumvisha ibyo abantu bavuze. Baravuga ngo salamu alaikum. Amikara ubundi barize. Okay, mfate ibyicaro mwicare abakiriye. Ni salama. Salama. Thank you, bestie. Bestie? Ariko ubundi njyanye. Nkujanye kuvumba kwa shehe. Shehe se muraza cyangwa ni papa wawe? Ejo bundi mwanje nakoze iki yede nta kintu banyimaga. Rero tugende. Bagiye.
twateraniye twese ahangaha kubw'ukwemera kwacu kw'idini ryacu, ariko twese ntabwo tuziranye. Mwareka tukibwira. Banyita Shehe Asumani. Nanjye banyita Hakimu. Njye banyita Haisha. Nanjye nitwa Hadija. Murakoze. Nanjye banyita Shehe Zaso. Njye banyita Abdul Karim Hussein, duturutse musigiti wariya Ikaremba. Njye ku inshuro banyita Muhammad. Kandi Shehe njye banyita Baraka. Nanjye nitwa Shehe Sharifu, nkundaga umunsi nk'ubu ngubu wirayidi, turutse hepfo hariya aho umusigiti uba. Ni byiza twese kuba tumaze kwibwirana, mureke mbwire madamu atwakire ubundi igikorwa gikomeze. Oh my God. naguhereje ngo uhereze bagenzi bawe bigere kuri uriya wo ruguru. Ibi ngibi bisigaye ni iby'umutware, mwebwe ubwo tuzabura ku irayidi y'ubutaha. No. Bismillah. It's not you. Thank you, bestie. Bestie?
ibyo kurya n'ibyo kunywa byashize rero ubwo nahira iby'ubutaha. ibiryo byashize n'ubwura ku irayidi yindi kuvumba si umwuga nawe urakoze kuba ubizi tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.